At-tahiyyah tahiyatan islamiyah wat-tahni'ah tahni'atan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadal uqula ila tauhidihi wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyatihi wa jalaha wa abtala bi barahinil haqqi syubhal batili wa mahaha wa sabbata kalimatal imani kama sabbatal arda bil jibali wa arsaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umami yawmal qiyamah. Wa qala tazawwajun nisa fa innaha ya'tina bil mal. Wa qala an-nikahu sunnati wa sunnatul anbiya'i min qabli faman raghiba an sunnati falaysa minni aw kama qala. Amma ba'du. Karengke asareng setejaepon kahormaten. Moga kaoncuke dek seteja para alim tor seteja para ulama. Minangka panatah pangguruan sekeduan guruan sewajib eka guru. Songkem pangabekte kaator dek seteja para kiai. Tor satejah guru sasempeen abdinah sarang pada ajunan satejah. Si abdinah tak bisa nyebut asma agung epontong setongah. Si setejenah abdinah amul jaaki tor taklimi. Tak kaleb jugan ka ator dak kapanungkul magersare. Otama epon mas tuan kalebun sejumeneng ebumih kalebengan. Salera epon semulje Bapak Haji Ahmad Darus sareng seteje tondunan koran kapamerintaan tisa epon sepade tomos cem-cem mertema gersare sopaje asre kaator dek ka sahibil walimah wa sahibis surur. Salera epon semulje Bapak Suhrawi sareng Ebu Suwarni seampun pada lotek mesembelibis searontong tor aberis epasemuan agung saat mangken kak dinto kaator dek ka setejeh tantaretan pisan. Salera epon semulje Bapak Sunaidi sareng Ebu Rusmiyah sareng seteje sanak berece epon seampun nabur kabungaan tornorap kacumam beren elokean pasemuan bejelaku kak dinto kaator dek para nyai, para sepo, para anom, para estre, para kante tor kanca tor setejeh oncengan sepo sekaulaten sami mulja, anom sekaulaten sami parjuga, seabdinah amul jaaki. Anjumorongi karsa epon Allah semaha kobesah, sesekalangkong belas tor aseh, kantos katengal satejerabu. Salera epon sami adeng-deng malajuh aberis temar. Samaktah ngoker tareka maranta lampa asareng cace sonara pangisto senirae ate se asre
sami menyetong dalam niat masampak dalam karep tak ngurangi dari sateja tentek sareng tantuk alongku sepak segek sandika epasemuan bejelaku kak dinto kalaben tujuan nungkel nyeka akinikah anak lalake lanceng kopajang sekasampet anak kacong Satriyono Penutra Bapak Suhrawi sareng Bebuk Suwarni sareng pasangan epon anak bebini Paraben Sante sekasampet anak ceping Isabella Penutre Bapak Sunaidi sareng Bebuk Rusmia malarmoga penutrah pangantan sedua etetiakina judu torbaris epon etunya kantos dek ke alam akhirat amin amin ya rabbal alamin pandua tor kasalameten malarmoga tep bekarengke dek kajungjungan kaponcul kaunang saantero jeget asmanah tep kaimot debunah tep katorot engki kak dinto jajanan nur Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampon abekta tor arako abdinah sareng pada ajunan sateja dari nimorkara bumi kajal jahiliyah kantos necuni dek jemjemah tor tarem temah cajena iman tor Islam seegenduk elompung selket taate seasre malarmoga sampai eka bental pate amin amin Allahumma amin para rabu ajunan sepo anom sekaulaten sami mulja torpar juga ko melancang kalelan mator abdi matek tor matur cangkolang iajunan para rabu kaangkui ngatoraki piator debu kasampurnaan lebet sakapor serepenang seeracik namung sapancangan pramila dari Kak Dinto Abdina Ahmad Fauzi bin Asma Bapak Suhrawi sareng Bebuk Suwarni ampun tanto arasah eta burih sagunung emas berlian saking dari sakalangkung bungana amarga kon-konan pisan bebini saat bejelaku Kak Dinto ampun nantu keki petetan sededua engki Kak Dinto anak kacong Satriyono sareng anak ceping Isabella lain dari Kak Dinto ngereng song osong lompung cuken cung rocung angkui ngacum ka embeen tor ngangki ka estoan juga tak coba nonton notuagi ben apareng saumpamah bebulengan juga bitua agung saengkena petetan sededua neng jumeneng eka dintoh kalengkian abdina saperuntut bedi merte bedena petetan sededua kaangkui bisa menyesuaikan sareng adat lingkungan sebeda eka dinto nanging sabalik epon saengkena petetan sededua Kak Dinto eterentem aki neng iru beruh kalengkian abdina anyoona perteyaki buru keki karena anak abdina Satriyono Kak Dinto ki ekoca aki nak kanak ki bau kencor ki buto arahan tor bingbingan ben samacam epon para rabu sepo anom sekaulatin sami mulja torpar juga kon-konan pisan bebini nantu keki petetan sededua Kak Dinto tanto maksud kala bentuk cuan kaangkui anyoona doa sarang restu epon oreng sepo Kak Dinto milana abdina Bapak Suhrawi sareng Bebuk Suwarni
ampun sami atade dua asta soce dek ka Allah se maha ase malar moga anak sedua kak dinto etet yakina judu baris fitini wad dunya wal akhirah ben manabi kenging amanah dari ajunan epon Gusti Allah malar moga ngaulia keturunan sesoleh jugen sesoleha saeng ketak sesep sareng doa epon Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam Rabbi habli minas solihin jugen malar moga anak sekadua kantos edelem kamar makalem sonar kantos anak kacong satriyono matur ka abdina nom fausi karabu sentaran nyonya main nama tanapote saibuh paraben etunya coma ale Isabella seteti kentong anak ate mereng debu naraka kantos anak Isabella asaloka duh ka emas debuna ajunan nyot nganyot ate mongkuden kaula ka emas debunah anak Isabella duh dek remah kulina pare mun etonoh mak soro abi duh dek remah bungana ate kakak Satriyono ampun eka andi malar moga kau dien penutrah pangantan sedua martabete atak teng teng atak tong 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 pasetong ejung ponjung patang rojung patang tolong martabete rampak naung beringin korong para rabu sepo anom sekaulaten sami jember pangkelian kon-konan belekara bepisan bebini esaat bejelaku kak dinto jugen nantu keki satejeh somaan seampun ebektah sareng kaum binian tanto kak dinto aropa aki setong kacemberen setadek betes epon mongku dek beten kaulah sekeluarga ekak dinto beten kaulah tak keduan bebelis malar moga kengingah belisen silangkung sempurna mongku Allah subhanahu wa ta'ala kala bentalafut jazakumallahul jazaal aufar para rabu sepo anom sekaulaten sami mulja torpar juga minangka pamatur sesateros epon Abdinah bin Asma epon Bapak Suhrawi seperundut anyo ona sapora tantoh tak bekal mangki gunung selebih tengki etempeng tengkinah panyoon sapora beten kaula jugan tak bekal mangki sagereh selebih dalem etempeng dalemah panyoon sapora beten kaula kon nglangkong dek kabelepisan pun la ajunan epalares ebebena atak kajeng alamak rakara nyik konyik gunung samut temona pager lesan sakiman kina ampun sakak dintoh kabedeenah sanajen sacentong asesep buja malar muka tetia becekna saja amin amin Allahumma amin para rabu sepo anom sesame mulja torpar juga minangka okara pongkasan akhir tengka pola kon-konan sejenggel kauladen angki okara sekorang sorop mongkude kapang kelian Abdina Ahmad Fauzi anyoona sapora setade angken kadedek nompa motor kakan dengan meliah nok manoan sakeje Abdina pamator jeng onjengan takok benyak seangok ngoan akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.